me next Shatta Wale wa Ghana. Wo ye next Shatta Wale. I swear. E wa Ghana. I swear. What me ni ana wanya akwanya ni Shatta Wale me nua be ma ehyiada. Da bi am for say me say no. It means me pe kwan so ahia na me share so de be oja. Wow. Me next Shatta Wale me kan wa obi ope bia on to na date. Se me nya entertainment house I mo serious. Say bia mo discover she me mo a. Ya pese wo hwe camera na ka asem ai da wakoma so e kire me nua pani Shatta Wale na ye hwe say Nyankopon be ka na koma ama na beboa wa hwe wo camera ni mai Shatta boso and then say me ba kwa na ka pese me fa wo design en to me ya me pa chopa me pese me fa wo ye menum ye de jaw no every miss ma try sa say Shatta offer na wa if feel your in Godfather Jibo like call bear we ni one man the next person I bet me take you seat me. Wow. Next person I will bet me take Shatta Wale a seat Pampers. Pampers boy. And would you say din Pampers na or the atom ho so no. Yeah. Shatta Wale bet me assign you and also bet me aboa. Oh say e din no enye me ni pedua no. E din de woni pem na meye no. And the pardon e de e be di mechi no. Why you ready say obesa with din Pampers boy no. Me say di bra Bofour. What the bra Bofour. Enti Shatta Wale fa wa obesa din Pampers boy na. Bra Bofour na me so. Okay. But AKA Pampers boy. Okay. But just what I say. And you say bia me abo wo ko eya wo de e wani je. Say onama enkofo bodin Pampers boy. Oh yeah. Because fans. First na me diare wo. First me na mama 4 point me. Na obe point obian na sire. It is a Pampers at that moment me nam no be point me. No say by entry picture. Okay. Nyankopon ya bi. Okay. Nyankopon because man me super o. Super seriously. Onama nkofo Yeah. Omu Yeah, omu bojo so. Oh. Wo say we superstar. Anya say me hu say me ye. Wo ye superstar. Yeah. Wow. Benefit ben na wa uba industry mo na start a music career no wenya seconds. Benefit amenya say abie kwan ma me. Okay. Bibia ne pai me hi and yama me welcome. Wow. It is benefit amenya no so no. Wow. My freestyle show camera nim na onyom no my freestyle. Odomatia se uromie. Odomatia se upeme. Odomatia se uromie. Nodomatia se upeme. Ne mo kire me. Da woni mbejai na me da me wonso. I say, yes nipa da no so ndaye. Na so daye pa de me nso bi do. Efisa de ye friend da no. Me nya bi depo na ma so ndaye. Adisa na me komi koda. Me bo me ni ani so nku a. Me de ne so sa na de pa chi. Elo so sa na esunya so afọ adichin na me na mabontin a wo hwa me ni ma ye si renkwa na mo makoma mu na rewo ahye mo ma Bofour me ko masem ni daddy me bisa asem we saka me yakufo pa bianka na ka bra me bre me ko so abrese ya na ka ni sua me tie me to so atie ana mama me wo bisa o se me mama egate ma na ka mafo betini wo mo sa wo so asre mi ana Debi. Me bisamu. Debi. Ete ka me abona me de ba out no. Wow. Me abona me de ba out no Vivon. Omo picture na me that to phone so no. For 2. Vivon and a vegan and my Vivon. Okay. Okay, Bishop, yes, obi si emi sa wo say. Pese obeka no kre. Wo ye gay. Afei, upe enuro so pa. Oso woni mu. O se upe enuro so pa, o san ye gay. Yemi sa wo say nya no kra na. Onemi I ebusuan be no me bo. Okay. That be nipa kana sema. Okay. Friday way. Me first album na me launch here. Be the me soft mama ele two so. Wow. E friend Professor Sarah, Mama okay. Sarah. Okay. Or Mazion. Very powerful woman. Ono no bo mpa man baby say me ko baby no see baby akọ na nya sign. Ti me hwe say me say no, man fe ne din enye me album. It me first album. Wo be say obi obe me bia no. Mama din na me to a son of Sarah. Yes me ye ne ba. Okay. One of them is spiritual mother. Okay. It will be a me pay bro. I dem Friday we come call night me group face Saturday be sir. Efie. Okay. Me group face 6. Ma so for nya omo nim. Aw me fa so le nja agro. Uyi obi a we mpaibọ for pa. Mama, asori be na akọ. Mount Zion. E we hemfa. E wa wash. My University Hospital one side. Okay. E honom na akọ. Yeah. Osof maame, e friend. Mama Sarah. Mama Sarah. What's the make me the vim na ebo ne bi. Yes o ba be ma no. O ba no e be ma na yes o se o pa. Yeah, o se me. Ono na azesia no se ebe me tim se me ku me ho a.
na me jai ade a type about oh yeah about how many times about him so what person your first one because na epo no epo ano e wo Accra Sun City beach one meaning say wonim sa beach na one say wo pa one say because yeah because now okay and papa bi buy no ka say no mama try no when I get meeting about 12 me last store na make it wo echi na wo say me twa ntura make kan dey mbiom so and papa no mama ye dey me sign ye ade apart from no so no e do me hwe dey we am me bre na be dey menyu ko be na amafo mboam na amafo straight me okay it me try say be ku me Shadi yes me kan sure say enipa bi a wo be hunu bi ya no bu no esan say wo bi nim de da wo babo mama say mama me bu ni say ku so yeah me card way accident won so bi enai eye ne ya ensre no accident won so bi saso ye ne ya ensre no sasem we o refer to why me refer to obi a o okay but me kan jena okay ye nya obi o hwe me bia no because yan fa wo me okay and ma be ti ade ye me ya wa brabo ma me sun se me kai se bia yan fa wo me ne me ti say anya me de se me ti say o so unua no mo no anya me de that ye 10 enti unua no mo no fiti me unua no mo no apart from nua no 10 no apart from unko ana me ka de yare achacha no e wo me kan ba no fiti stana ye me hu say ye se obi po ye me fie a ni na po ye de e ne ya iti mi ti wona me hwe sa anya mo nya me di aro me tie ne suo abofo daddy ye fa ne say me be wo ba na obi aka say wo ban be sell na ma wo ba na me ba na nsami a enti na me ti wona me di aro me ka me ba na wati me nim naka president ye ex president kufuo so ni me say na obetina we mu onim aya ko nsha na be tu no okay obetina aka mu okoma wa bebu ni nan ye ka ni tu ni nan tu ni nya wa say iti ye ka san ba say mi ko pe tins ni tins bia ni bo anu na che say asem na Shodi kan ye no ase eye wo ya Shodi me pa cho panichao there be panichao e bia uhun na ya asem a mi pese beti wo mabrabo mu enye ne bonne ma to say ba ya me fachamen say bia unya no wrong way I'm sorry but it's not how it because is because for me say na woni me kasa one na kasa ye it seems like Ghana wo ho ye mpe no kware okay Ghana for no they are hypocrite because obi say ka me say me dey be na get braba o see enye so oyawinti na me yesa because me na modio ni minim te me buade pa me bu nipa mostly wo mo yare ba nia me pa kire ne kasa ne say enye ni yawinti but ye won chansi bia ni mo ase me da ase yes me mbisa o say ana me kan sure say Freemason for wo mo enyusu enipa sene a wo betena ha wo kan ye no mama me catch me ba Freemason for because omo de niam omo ye niam papa me see enye omo nyina ena omo ye niam enye okot say that is obeka ya me bo okot so de e dey so de e wo mu but Freemason tell na me correct you say Freemason okot yeah it was me can Freemason first me can okot so say bia so mo ko echira ko tie isema me kan nya I'm not lying here mama say mbe twa ntoro wa eye mama ne hu e na me dey twa bonte enti adewe dey no enti edie pa na nipa no hu mu ana alaji na na se papa no hu wo mu nti ana wo pese wo de ko join ni music na ya music air spirit na se so pese wo che se music fo no bebre na ko join ni me ka obi asem ye o me ka obi ko join Freemason obi ani ekwan ya ofa so edididie obi won ma oda na wo didi bi so oto ena so obi aso ni ekwan ofa so ye de sanasa etimi ko se obi asa enfema no me ka me de daddy enuma adwuma we no ye fan say bia obi a ebo no ban